Dumelang baheso la moetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC2. Ke tsamaya le Mpoti me puong ya matsoho, empa ha re qale ka dihlooho tsa tsona. We've got strong winds, a level 6 warning for winds, mostly starting on the western side of the province and then moving through the week through a series of cold fronts. Kantoro ya naha ya ditshebeletso tsa bolipi e entse tlhokomediso ya mokgahlelo wa borobedi ya meya e tsukutlang ka matla. Re utlwile ka kutlo botlhoko go latlhegelwa ke maloko a rona le maana a sesole sa rona ba ileng gore bana ba rometse jalo mo province jaaka karolo ya lenaane la Valumkoti. Sepolesa sa province ya North West se fuputsa sesosa sa lefu la masole a mane a naha a ne ao e neng e le karolo ya letsholo la Operation Vulamgodi. My dream is to become a famous dancer, and I feel like a dancer is the most greatest thing that you can ever be. Ngwananyana ya dilemo di robong wa Kimberley o tsule boemong ba pele mekgahlelong yohle ho e meraro ya ho tantsha tlhodisanong e bileng New York. Tsona re dithagola semmuso ka ditaba tse reng kantoro ya naha ya ditshebeletso tsa bolipi e fanne ka tlhokomediso ya mokgahlelo wa borobedi wa meya e tsukutlang ka matla provinseng ya Western Cape. Ba ka taolo masepaleng wa Cape Town ba entse kgoeletso ba ahi hore ba hlakole maeto a bona le ho dula ka matlong ha o kgoneha bekeng ena ka lebaka la meya e tsukutlang ka matla dipula le kgonalo ya ho kgetheha ha lehlwa. The cold front has indeed made landfall. I'm coming to you from Woolly Point, just adjacent to Sea Point. And of course, behind me, you'll see that there are quite stormy seas. Of course, the Weather Service and disaster management officials have also warned of a storm surge. We've also got high wave heights up to 6 to 8 meters. We've got strong winds, a level 6 warning for winds, mostly starting on the western side of the province and then moving through the week through a series of cold fronts. And then we've got a snow warning as well for about 12 centimeters of snow. Ba ahi ba balwang ka diketekete ba setse ba itlhophetse ka mora dipula tse matla tse neleng le meya e neng e foka ka matla. Athe haile ka Eastern Cape masepala wa Nelson Mandela Bay o re o fadimehetse maemo ka mora tlhokomediso ya kgonahalo ya meya e tsukutlang ka matla matsatsing a mabedi a tlang. Sena ke ka mora hore mahlatsipa mangata a fuwe bodulo ba nakwana ha ne ya senyelwa ke thepa. What we're facing now at this point in time is outrageous because what we're dealing with now is empty promises from our presidents and officials. We're not going back to old Lapland. We are staying here until we're getting our structure. Boholo wa mahlatsipa a dikgohola ke barutwana ba lokelang go khutlela dikolong ka la bobedi ka mora matsatsi a phomolo. Where must we go back to old Lapland? And it's a dangerous area. It's a flat area there we stay. And they, how can I say there's no safety for our children there. There's no school uniforms for our children. And they say we must go back because of the school. It's gonna open on the 8th. Lefapha la naha la bodulo ha le a fumaneha ho ntsha maikutlo ka taba ena ho SABC. Fela masepala wa Nelson Mandela Bay Metro o roma lalalaotswe ho sebetsana le boemo bofe kapa bofe ba difefo. The Disaster Management Center of the Nelson Mandela Bay municipality is on standby in case there's an eventuality of a disaster caused by inclement weather conditions. Ho lebelletswe meya e fokang ka matla dibakeng tse ikgutlileng le mabopo a Eastern Cape. Sepolesa sa North West se butse dokete ya dipatlisiso ka mora lefu la masole a mane a naha ao e neng e le karolo ya letsholo la Operation Vulamgodi le reretsweng ho sebetsana le diketsahalo tsa ho rafa ho se molaong. Mapodisi mo provinseng ya North West ba tsweleditse dipatlisiso morago ga fitlhela ga ditopo tsa bantlhakela ba le bane ba sesole mongwe ya dishafti tse di sa tlhole di dirisiwa mo moepong wa mo Orkney mo provinseng ya North West. Batlhankela bao ba le bane ba sesole go bega fa ba fitlhetse mo lefelong leno le le gore ba le dirisa jaaka lefelo le banna mo go lone jaaka bantlhakela ba tshireletso. Go ya ka pegelo e tlhagisitsweng ke ba lefapha la bosetšhaba la sesole go tlhalosiwa fa le gore batlhankela bano ba fitlhetse ke ba bangwe ba ba neng ba goroga mo tirong mo mosong mme go sa le gale gompieno mokhuduthamaga lefapha la pabalesego a baagi mo provinseng ya North West Wessels Morweng o na etela lefelo leno le go tlhalosa tiragalo eo. No re utlwile ka kutlo botlhoko go latlhegelwa ke maloko a rona le maana a sesole sa rona ba ileng gore bana ba rometse jalo mo province jaaka karolo ya lenaane la Valumkoti
e leng programa e tlang ka minister wa rona go tswa go godimo ko pusong ya rona. Morago ga ketelo ya gago mo lefelong leno, Mokhuduthamaga Morweng a re batla buisana le Lefapha la Bosetšhaba la Diminerale go bua ka meepo e sa tswalang sentle mo profenseng ya North West jaaka karolo ya go samagana le ditiragalo tsa go epa e se mo molaong mo profenseng. Re tshwanela ke gore re kwalle jalo minister wa rona wa tsa diminerale go leka go tla jalo ka laano la go tswala meepo e se le ruri ka ntlha gore process eo ke bone fela ba di-mineral resources ko godimo ba ka lekang go ka re thusa ka yone ka ntlha gore a leka go ka tswala mme mo sebakeng sa letsatsi ba kgona go bula gape. Thabiso Moss, SABC News, Orkney. Gantse re le profenseng ya North West mmu e hlokomela hore tlaleho e latelang e ka nna ya thefula maikutlo a hao. Diketsalo tsa unyahlatswa ha masea sa tswabelewa di tswela pele ho thefula setjhaba naha ka bophara mme hangata ha di tlaleho sepoleseng. Ketsalong e nngwe e bileng tikolong ya lo tlhakane e mahikeng baahi ba ile ba sala ba maketse ka mora hore ba fumane dintja dija masapo a lesea le neng le sa tswabelewa. Go fitla go tsholwa ga ngwana le go latlha ngwana ke tlolomolao e nang le ditlamorago tse di masisi. So the women, when we see them at the time of presentation, after the delivery, sometimes they are even brought in by police after a case has been discovered. We first and foremost attend to her medical health more than the social, which really is the underground or the underlying factor. The woman ends up being at risk of even having a criminal offense. Batlhankedi ba tsa boitekanelo ba kaya gore go na le ditsela di le malwa tse di ka dirisiwang fa motho a batla go bolaya kimo le ditsela tsa go thusa basadi ba ba motlalelong. Gape re ba fa le di-option gore mme ga ile gore o ga batla go tswella pele ka go nna le ngwana a ka dira eng go tshwana le gore a ka neelana ka ngwana o for adoption. Unfortunately ha re tla mo adoption ke di-agency tse di kontle tse leng gore di a adopta ba re kgona go refera baimana. Mekgatlho ya tshireletso ya bana jaaka Baby Savers SA ya re go dirisiwa ga mabokoso a go tshola bana ba ba sa tswang go belegwa go ka thusa go boloka bana le go thusa basadi ba ba leng mo tlalelong. In 2010, it was found that 3,500 babies were abandoned. Also, because of the COVID-19 pandemic, the number of 3,500 has increased exponentially. As an organization, Baby Saver South Africa advocates for the legalization of a safe method of infant relinquishment through a baby saver. A re le fa go le ditheo di le dintsi mo nageng tse di dirisang mabokoso a go tshola masea a sa tswang go belegwa, mabokoso ao ga mo molaong mme seo ga se dire pharologano e bonalang. Sentle English, SABC News, Mahikeng. Ratela pele diterata tsa Mafefe le Boakgomo profenseng ya Limpopo di a phethesela nakong ena yo ba malapa le metswalle ba amohelang bashemane le banana ba tswa mo phathong. Bodika le bia le boalogile komeng ya Mafefe ka ge mo tikologong je banna le basadi ba wela ka nako ye teng ge go opelwa dikoša tša setšo ka sebopego se ke sešupo sa gore koma e fihlile mafelelong se ke morago ga go rutwa dikoma mekgwa le maitshwaro a mabotse. Koma ya basadi yeo e tsebeago ka labiale le ya banna yeo e tsebeago ka labodika ke karolo ya setšo sa maafrika fao e šupago gore kgarebiana e tsene bosading mola lesogana le tsene bonneng e ruta gape magarebe le masogana gore ebe batho ba maikarabelo setšhabeng le ka malapeng. Ka moka this community e ba e amega e le gona ka gare goreng re thušane go neeletša bana ba tlhahlo ya maleba ye tla go dira gore ge ba boa ka kua e be banna bao ba hlomphago basadi ba hlomphago bana banna bao ba hloyago go kata ba hloyago go utswa banna bao ba bago le maikarabelo ba tseba gore ka gare ga setšhaba ba na le se ba swantse go se dira ka tsela yona eo le basadi ba bona ba be jwale. Ba bangwe ba dialoga ba re ba thabetse go boa komeng ba re ba dumela gore setšo se sa bogologolo sa dikoma se sa le bohlokwa kudu le mo nakong ya selekgone. Ntlha ka Thembisa tlile ka mo ga boela ka go ya komeng close ya setšo tsa ko heso so the way o le ka teng ke thabile and then ke sa tlo thaba because ka mengwaga e latelang ke tlo ntsha ba bang le bohlokwa ba koma go nna ebile gore
re ithute se ga borena re kwešiše gore go ba mopedi ke eng le go tsamaya ka boikgantšho le boikgagomošo gore ke nna mopedi ene ke a ikgantšha ka go tšwa komeng. Batswadi le bona ba re ba ekwa ba le motlotlo gore setšo sa bona se sa bolokegile. Tšatši la lekgono re thabile ka kudu re tlile ga setlamorago mafefe re tlile go aloša koma bana ba rena lekgono ba aloga mo re tletše history ya culture ya rona bapedi ba ga mafefe a lebelo re tlile mona go tlo bona se se diragago. Batswadi ba bona la ba thabile ebile ba tlile ka makatana mane go tla go rwala dialoga go letetse gore kgoro ya pušo tirišano le merero ya magoši e fepego mo bekeng ye malebana le sehla sa dikoma. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Mafefe. Re ntse re le Limpopo re fumana gore baahi ba Mokondeni e leng profenseng ya Limpopo ba re ba thabile haholo ka mora hore thatohatsi ya bona Makhadzi a hape kgau ya BET. Seopedi seo se belegetsweng ka profenseng ya Limpopo Makhadzi yeo leina la gagwe la nnete e le go Ndibudzanyera le bona o phagamišitše folaga ya Afrika Borwa ka go thopa sefoka sa mohlaolo yo mokaone-kaone wa go kgethwa ke babogedi go difoka tša BET. Seopedi se sa legala la go fiša la Matorokisi o be a phenkgišana le diopedi tše dingwe tše seswai tša boditšhabatšhaba go akaretšwa Holly G le Bella. O thomile go opela mebileng le direnkeng pele ga ge a tšwelela ka magetla mminong. Badudi ba motse wa gabo wa Mokondeni ba re ba ikgantšha ka kgalala ye ya mmino. I'm very impressed when we saw that Makhadzi, she came a long way. We've seen her growing with us over here and she supports us. When she performs, we just watch her for free. We don't have to pay so that we can see her. So I'm really impressed, very, very impressed because I'm very inspired. Many people are learning a lot from her. So I just want to let people know that Makhadzi indeed, she doesn't call herself a queen for nothing. She is the queen indeed. She knows what she's capable of. Makhadzi ke motho wa rule a itshe batho ba modimo Makhadzi o trakhelela yo mongwe o mongwe a re morade rothe o tshwana le yana bjale a ebile airport o golela lefase la borena rothe o go re lwela rothe Makhadzi ke ngwana wa borena rothe a re motshware ka dia dajebedi ebile re mokubatheje. Lapa la gabo le re le motlotlo ka phišhelelo ya gagwe. Magolo a ge o re Makhadzi ke seeta sa kholofelo go baswa ka yena. Re a re a ba ka Makhadzi o re Makhadzi o thomile dilo jawe gai a di sabiane ene re nyaja ana bele Makhadzi o gweleji a re tsebane makhweni ba ke gulu a he ni e photo ke gona nna ke se ya udzibi he ri atakaja jela. Go letetse gore Makhadzi o tla tsena go pontšhe ya matšetši ya mararo go bontšha setšhaba sa Limpopo sefoka sa gago sa di-BET. O tla thoma ka la bohlano lona le go la Polokwane gomme a feleletša ka la Morena go Lavender. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Mokondeni. Moeditlaleho tseo re sa tswa di amohela di supa hore ho qhomme mollo sepetleleng sa National se Bloemfontein profenseng ya Free State. Ho tlaolwanyane ka ketsalo ena re buisana jwalo le moqolotsi wa rona wa ditaba ya Bloemfontein e leng Konelo le Kgafola. Konelo ha ke o amohele o ka go hlalosetsa hore na ho etsala eng ho etsetse eng hore ho qhomme mollo sepetleleng sena se Bloemfontein? National District Hospital Bloemfontein ke moreleng teng ka sena sebaka mo ho tlohalang hore mane hore ntsa bo boraro thapameng ya kajeno ho ile ha qhoma mollo ha re tsebe hantle dintlha tse felletseng hore na mollo ona eba o bakuwe ke eng. Bui eo ke moqolotsi wa rona wa ditaba ke Konelo le Kgafola mo a neng a le ka ho retlisetsa ka tlaleho e maleba e mabapi le moqolotsi e mabapi le sepetlele sa National se Bloemfontein se ntseng setjha ka morapa mabenkele re tlo buisana jalo le moqolotsi wa rona wa ditaba e leng Tebo Mokobo ka kopano ya matsatsi a mabedi ya kabinete e bitswang kabinete le khotla e tla ba bekeng ena Sesotho. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC2. Ha re fetele tlalehonyane ye mo re neng re buisana le moqolotsi wa rona wa ditaba ya Bloemfontein e leng Konelo le Kgafola mo sepetlele sa National se ntseng se chamane Bloemfontein. Konelo ha kgutlele ho wena o no buisana le moedi wa lefapha la bophelo Mondli Mvampi ho utlwa olwanyane hore na ho etsetseng mona.
Mwe re atela pele ka ditaba tsa rona tseo go tshwaretseng tsona letsatsing lena la kajeno. Mmuso o tla tshwara kopano ya matsatsi a mabedi e bitswang Cabinet Lekgotla Cape Town bekeng ena. Tibelo ke hore bahlanka ba mmuso ba tla tla ka moralo o motjha o tla fana ka sebopeo sa ka moo mmuso o tla sebetsa ka teng tsamaisong ena ya bosupa. Ho tlaolonyane ka kopano ena re buisana le moqolotsi wa rona wa ditaba tsa dipolotiki e leng Tebo Mokobo. Tebo ha ke o amohele ditabeng tsa Sesotho. Ke o dumedisa tshediso ke dumedise le bone ba mamedi ko lapeng. Cabinet Lekgotla ke eng ebile e bohlokwa lo kae ho rona ba Afrika Borwa? Well, cabinet Lekgotla ke kopano e leng gore e diragala gabedi mo selemong. Go na le ya Firikgong ka January, go na le nngwe diragalang ka July. Mme dikopano tsena go le gontsi di lebeletse gore ke eng se e leng gore puso e tle go se dira mo selemong se re tsena mo go sona. Tla gopola gore se se diragala morago ga ditlhopho, mme ha o lebeletse ditlhopho tse di diragetse ka May, ka jalo Cabinet Lekgotla ya ntlha e diragala ka July. Se se ra gore go tla bo go lebeletse gore ke eng se e leng gore se tle go diragala mo dikgweding tse 6 months e tlang go fitlhela selemo seno se fela. Ka re tla gopola gore ka January go tla ba gape le Cabinet Lekgotla e tla belebella selemo kaofela, mme lebeletse gape le gore ke eng se e leng gore moporesidente o tla bua ka sone mo go seo re se bitsang the State of the Nation Address, se e leng gore tsona dipuisano tsa ga jaana di tla be di dira moko kgotsa yona pinagare ya seo e leng gore moporesidente o tla bua ka sone. Jwale ke dintlha dife tseo mmuso o lokelang ho di tsepamisetsa maikutlo haholo kopanong ena? O tla gopola gore Cabinet Lekgotla e diragala ka motso e leng gore naga ya Afrika Borwa re ka re botlhoka tiro bo ile godimo, unemployment e go godimo. Cabinet ena e diragala ka nako e leng gore naga ya Afrika Borwa ke naga e leng gore batho ba teng ga ba lekalekane. Go na le seo re se bitsang gore Afrika Borwa ke yone naga e leng gore ga e lekalekane e lefatshe ka bophara. Ka jalo kabinete tla be tepatepane le dintlha tse di tshwanang le gore go tlholwa jwang mesebetsi, ditiro di tlholwa jwang, le gore ke eng se e leng gore se ka diriwa gore ikonomi e tsosoloswe. Ka gonne ga o ka tsepamisa ikonomi seo se ra gore go tla nna le ditiro tse e leng gore di tla ba gone. Jwale ke dintlha di feng tse itseng tseo mmuso o lokelang ho di tsepamisetsa maikutlo kopanong ena? Go tla bo go lebeletse yona taba ya gore go na le seo re se bitsang the medium term strategic framework, mo go tla be re lebeletse gore ke eng se e leng gore se fitlheletswe ga jaana, ke eng se e leng gore se tshwanela sa diriwa gore go fitlhelele gore yone kgang ya gore maphelo a maAforika Borwa kgotsa matshelo a maAforika Borwa a fetolwe. Go tla bo go lebeletse tsona dilo tseo le gore budget, ka gore ga o lebelela the medium term strategic framework go le gontsi e lebelela ka the 3-year cycle e leng gore ke ya budget, gore go tlo go tsengwa go tlo go batliwa yang madi kgotsa ditšhelete gore go kgone go fitlhelelwa dilo tse e leng gore puso e batla go di fitlhelela bogolosegolo go matlafatsa kgotsa go fetola matshelo a maAforika Borwa. Jwale tobane le mathata a mangata a agang ditjeo tse phahameng tsa ho phela, mesebetsi le tse ding jwalo kapa mathata a mang jwalo. Ho bohlokwa o lo kae hore bahlanka bana ba mmuso ba ame taba ya moruo le ho hohela boramatsete ka rona? Go botlhokwa thata raitsho bogolosegolo ga o lebeletse gore moruo wa naga Afrika Borwa, moruo wa naga o ntse o sa tsamaye ka tsela e leng gore ya itumedisa. Ka jalo go tla bo go lebeletse gore go tsosolosiwa jwang ikonomi le gore ke eng se e leng gore se tshwanela sa dirwa go leka gore go ngokwe bone ba beeletsi mo nageng ya Afrika Borwa. O tla gopola gore go gontsi go e leng gore go dirilwe, mme ikonomi ya naga eno ga e kgone go gola ka sekgala se e leng gore se a itumedisa. Jwale taba e nngwe ke hore re sa buile ka taba tseo, ana hona le mafapha a itseng ao mmuso o lokelang ho a tsepamisetsa maikutlo ho netefatsa hore o rarola mathata a tobaneng le baahi ka kakaretso le naha ka boyona? Bogolosegolo go tla bo go lebeletswe mafapha a tshwanang le ya electricity, ka gonne ga o sena electricity go raya gore madirelo ga ana go dira sentle. Go tla bo go lebeletswe le yona kganya lefapha la labor and employment. Go tla bo go lebeletse gore finance tsa naga kgotsa ditšhelete tsa naga di sebedisiwa jwang. The finance department ba tla be ba lebeletse mafapha a go tshwana le ao. O tla gopola gore le yone thuto ya Afrika Borwa ga jaana e tla be eteletswe pele ke tona e ntšha kgotsa the new minister. Go tla bo go lebeletse gore taba e ya gore bana ba Afrika Borwa ba bannyane ga ba kgone go bala ka understanding kgotsa go bala go tlhaloganya seo ba se balang. Go tla bo go lebeletse tsona dilo tsa go tshwana le tseo, ka gonne gore go nne le ikonomi e leng gore tsepame ya naga baagi ba Afrika Borwa ba tshwanela ba ba le yone thuto e maleba.
Ntebogile Builaolo ka nako ya hao. Re go lebogile ra. Eo mo ke moqolotsi wa rona wa ditaba e leng Tebo Mkobo re buisana le yena ka botloloha. Ratela pele ka ditaba tse reng dikhampani tsa private tsa tshireletso le bommasepala ba mathateng a ditjhelete di bea matlole a basebetsi ba tsona a ho bea meja fatshe kotsing ka ha di hloya ho ba lefa. Le kgotla la taolo ya ditjhelete FSCA le kgothaletsa basebetsi ho dula ba hlahloba maemo a dipenshene tsa bona ka ha ngwahola e le basebetsi ba fetang dikete tse 4 ba ileng ba hloleha ho lefa matlole a bona a ho bea meja fatshe ha ba ba bona ba lefile ka morao ho nako. One of the other things that makes it very difficult for that industry is that it operates on a contract basis, right? So you might find that a security company that is, for example, contracted by a government department or even a private sector company, their contract is not paid on time and they are unable to make the necessary payments to their employees. FSCA e re bommasepala ba bangatanyana ba kenyeletsang wa Thabo Mfutsanyana, Gavin Mbeki, Ekurhuleni le Emfuleni ba hlolehile ho lefa matlole a basebetsi a ho bea meja fatshe ka nako. In the municipality space, like you say, they obviously would rely a lot on monies that they receive from National Treasury. But I think in the local government space, we all know the issues affected them. There's, issues of poor governance, maladministration, and that in effect is the most contributor, I would say, to the non-payment of contributions. Tshweni o re matlole a mang a ho bea meja fatshe a tobana le diphephetso tse matla ha le ka ho hula tjhelete ya matlole. An instance in the Free State we saw in December where a retirement fund attached the bank account of one of the municipalities. Now, as a result, what the effect that has is for the month of December or January, municipality couldn't pay salaries. Tshweni o phaelletse ka hore dikhampani tsa poraefete tsa tshireletso di na le tshalo morao ya tefo ya matlole a diranta tse dibilione tse 7 mme bommasepala bona ba kolota diranta tse bilione. Re a amohela. Ngwananyana ya dilemo dirobo wa Kimberley o tswile boemong ba pele mekgahlelong yohle e meraro ya ho tantsha tlhodisanong e bileng New York. Mia Bojen ya balang grade 4 o re ho nka karolo pontshong e jwalo ke toro e phethahetseng. Nketu o ne a tumi a sena noka sena ke nnete ka setantsi sena. Mia Bogen ka mora ho kenela ditlhodisano tsa matjhaba mme a di hapa. I feel great. It was a very nice experience to go to New York. My first time overseas, it was very nice. Oh, my dream is to become a famous dancer, and I feel like a dancer is the most greatest thing that you can ever be. Sena se mo nkile dilemo a ntse a ikwetlisa ho fihlella boemong bo phahameng mme o na le bokamoso bo tjhabileng. Well, as a coach, I'm very proud of it, and I think it was a long journey. We came a long way, and the journey till here was very long. So I'm very proud of her, all her hard work and dedication, and I mean, dance is her passion, so I'm just so proud we could make South Africa proud. We want to encourage our parents to really work and recognize the potential the kids are having. And we as the Northern Cape government, especially Department of Sports, we will make sure we support them. As she went there, we also funded her because this is a government that cares for the people, especially the youth, especially in Naine. This message must go out so that we can have more Mias. Bogen ore o batla ho ba mohlala baneng ba bang mme ba dumele hore ditoro di a phethahala. Khaso ena ditaba tsa Sesotho e fela mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka hora ya borobedi ka phirimana. Ke yona taba.